Ильская Давыдовна, Болгар радиосы мен музыкаль премиясы лауреаты. Мына кем yanında tribünaмен басып тұруда. Рахмет, Aeroport şiranın avtorları İldız Devlenov hem Milevşe hem Medunova. Şam ufuklarda şam min yıra, yangan köprülerinin otların uğra. Barın anlarsın bulutlarda kalgan, soğuk sözümün izlerine kara. Şam ufuklarda şam min yıra, yangan köprülerinin otların uğra. Biz bugün Ülgür'de Kazan konsertinden soң Piramida konsertlar zalına barıp şuşunday mazmur bölekte aldık әле biz. Рәхмәт безне зурлап чакырганыбыз өчен. Болгар премиясе бу инде ел сайын мине зурлап чакыра торган Татарстандагы иң маштаклы чараларның берсе. Рәхмәт төркемнең исеменнән, рәхмәт үземнең исемнән барлык оештыручыларга һәм авторларына һәм әлбәттә тамашачыларга.